te tuakaua te makoro te uana, au ki pua i ka onoua, na kon te pui me te uana. Te tuakaua men te o te mens, te makoro te uana, au te ki pua i onoua, na kon te pui me te uana. Te ui ke aio ni mua men te ngai na aio, e na kairara ki ia ki te tea ka e ka ngai, tei meaku. Ka tei meaku. Pone ko tan te kua ua, irian te oma tan taina ko pon te meaku. O mai si pai ka si meaku iai. Meni pai ka uarere ke ni ka roko ana, pai ka arangin diri e taro ia. Ai ka stepe ni ka meaku ina nora iai. Anga ia puki na te uana e, sa pon na ki kona nena ko iai. Te ngai nana o, si pon tuanga ki na non te baipara, pa si pon na ki iria ini meaku. Na si ria inu waki me te tauroi, hati ni koria. Au, pa iai te atua. Anka na iai te atua i rou mai rou. O te rai sina ko pe iai inkan. Te rai sina mea ko meni porenga ki iai inkan. Pa na io buki nang kan, e sipangaran te ponga io e ka ngai te akana. Didi muian anaka iriri te atua. Didi muian i ke di muian na naka iriri te atua. O inte ia ngoai e ka kawaki. Te ira kenkai, au mananga, ni ira te atua. Te ira kenkai, au mananga, ni ira te atua. Sika kua wapa po ni ai tai na tapo ai ka, kua manga pon sisira ki iai patera ai ari kinapu. Ia ngana pe ungan nanu me kora mtai ai ka anako. Ko pondang ko kahoni mea ki na kon te taro meuri. Ia ki paka kaya na makoro. Koro ko yon taina na makuri. Na, ia si ke eri ka kina petiang. Ko arawan neka. Ia ngang ke kua taia, pa kua pontana kinako. Te rairiki. E tako panaan te atua na ko yana potan na ometa na yaron na e sasad nongora na ko iai men na teka. Apon tau meani ni mea kami te meunga ei. Kam nara iraki. Nani manang. E apo te tai. Aiaria i te wakira ke nairi na te atua. Karaua ka matau waroi te akan tiki bua noua. Ani yasan warikia. Apon tau meani ni mea kami te meunga ei. Kam nara iraki. Nani manang. Pai ka tere te wana. Pon te atua e tua. Pasinara iraki na ko menu waki. Au ni manang. Pon te atua e tua pasinara iraki na ko menu waki. Au ni manang. Te ka uoua. Pon te atua e paire aron te waki. Na te mananga. Pon te atua e paire aron te waki. Na te mananga. Te ka tenua. Pon te atua na ronia ke atauroi nu waki rake. Ina non. Te mananga. Pon te atua na ronia kana atauroi nu waki rake. Ina non te mananga. Pon neiga i baiga sika ina noi. Paonga ni ko nantoki ia i nakura. Ha saonga nu waki nako. Aika iango te pewa, aika sina ko nantera ina non sipangaran te ponga iyo. Te wana. Iango ia basagi toki mana ko toki ia inkai. Ko pondia inu waki na koriki. Iango ia basagi toki mana ko toki ia inkai. Ko pondia inu waki na koriki. Ntapetai. Austara i tapo na tapo ake. Sa toki ia i pa ia nena batokira. Ake mga teka kamakuri muina. Kana te mea ue buaka ka. Hea tau. Ainga ia na. Au. Pa ake ari kita pa ia siria yo sikona ni karoi. Sa tau na pa nei. E ngai nanya wana te haka te atuan te ponga yo. E poni ka uringira pa saki tokira e sapaka ia inkai. Siria inu aki na koriki. Pasanga nora ka koroan nanon na perita te atua na ko ia na sina. E taku ana te haka noria. I kamena te apari mai mi. Kamnari ni ai manna pana te apari e te entue a Yehova. Na ko ia mi pakasipu. Na ko na peram. Na ko ni taka. Au na ko ni akopa. Paya na ngania na yakariki. Himuia. Pona iona pa te akin na Yesu na ko iran tenu de temens. Na ko mai.
Oi rirai. Pona ke te tai o te tapua e toki ai me narona ni kakamakuri ara uea. Na e waki ni mananga ina non te meu me te keke iaki. Ni karoko a pondoko nan sene me toki nana makuri. Are ka mea ua ia kai no napa ni ka peneia. O tandiri muina. Abuka ni pa ian taina ko aru ni meraki na me metena. Au sinan toka ni kai. Pona yo ka no ante perita na ko ira sina ka kua ua. Kana stay na toa. Diri muin te uea. Kano ante mananga. Sa taia. Pon te kainano, te kaanganga, te peki, te kua, te muia puaka. Ho taia ni kaanganga nea ka ianako. Masi pon dia inte imatoa ni waki. Ina nun te mananga. Taitan di kaki. O taiki di kaki. Pako katauang kan nearom ni kataian waki no inda pakaum. Kana ko karao ayo. O ni kariaya pako na mga muan din na pa ina nun te meako. Uringa. Are sita wana kawai ni busin danin te karanga. Yaki ko noki ke ni busin noki di kaki. Na iwaki nako. Pon na yo aron na siriya ni meu yai. Sinawaki. Nantokin tapo ki siriya intoki yai. Oni mangarita na ko na batemana nga na yaron na nakaeses. Wana kairiri te atua e kapinin te mananga. Teka uoa. Kataua. Pakopon dia ni kita na tetapo ano komu yang ngaroi yai. Kataua. Pakopon dia ni kita na tetapo ano komu yang ngaroi yai. Te meu e koman ni vene akina. Pon te meu e kokonan tangiri yang kai kua tapin no raro ni mo yang ngaroi mi yai. Amai sai karawa ni pitaki bukin ang kaya tapin na makina te mo yang ngaroi. Tiaro ni meu. Aria tapin ni meu yai kai. Iari ki pa ayao ni kamu ngaroi. Kinte te ni mata nga ia comfort zone. Te sa yo awa, te sa tau, te sa siro, te sound, te sa rawani kairaki, te sa siri, te sa kimoa, te sa te na kiakaka, te sa ni kaina kontepotan no mata, te sa papa ka ni kawai, awa mai sirik. Ai kai tapo tapi uai na non te meu. Ai ka sterai para o ni kamu ngaroi. Kana sikitan. Ona mga bitaki yay inara na o matara. Sari yay sukui kay. Basi mo yung ngaroy di kiyay o sikukurey di kiyay. Pon na yobukin na sirawan ni bitaki on niya kiyay. Sila kini kakawani making ko na konta yan ipopota kintero on te makoro. Nang kay sati. Aw? Pangayaya ka mo yung ngaroy di kiyay yo. Ay aki ay eni ko. Awaki ay tayo ko. Ya kamu yang ngaroi di kiayo, ya aku tatai pe awa pum manasim. Ya kamu yang ngaroi di kiayo, karawan tayo ni makurin tanga ko, nako yaine, na tayo yay kawarik. Ako tapit na makina temo yang ngaroi matukukuri yay, na kaira dikim. Apun taon na kintetang, matemera kya o terawawa tan matekainan. Manay ka kukaroi. Aki kukukuri yay, ako mo yang ngaroi yay. Kopon dia ini pitaki. Payangan tapanin te meu, na te kukurei. Sagisi na koim. Na nako yana pa mutu wa kain darikim. Ni kapene. Nge atua nga kisipuni terera irom te atua pa aria indaira kinako. Mandari asuku iya ini mo yang ngaroi. Ani manang anako. Apo niya ite ire matautana. Epo ni kaanganga kita nan tetapo ay kona makina yay kukurei nanom. Ako mo yang ngaroi yay. Nantokina. Huanora dia ina sibuni terera. Papon dia indaira ki. Nikita na arian na iyay. Hanu aki nako. Hinanon te manang. Tirangko ya tauko. Ngkai ko tuay mandaira ki oni pitaki. Komo yang ngaroin te iyo awa. Komo yang ngaroin te siro. Mate tau. Komo yang ngaroin ka nako bebas buo apum manasim. Kana ako wapa na iyay te uring ata. Oh, nanona, hepon tangira ki te pitaki. Payangan tapanin te kukurei matengare-ngare inanon te utu. Ay nanon te potan na mata. Haraka tenua. Karawa taray aroi patira koria ini karoya inanon te pitaki. Karawa taray aroi patira koria ini karoya inanon te pitaki. Nta petay kendangin te tay.
Asara ira kina kona be bandari stepe ia intero arangi ni katavi. Onna ki aroi te be paire. Ma te ia ngo patera isina ngi tauroi. Anuaki na ko iai. Uringa bangkana kona ira ira ki. Nanuaki. Haponi ai ta ia ni pita ki kona itara mangai. Poni ai na be pai ka aria insuk. Haponi ai na be pai ka kona tauroi ni kaki. Onna ki mangai yangoi. Karaua ware pai aroi arom na ko iai. Naki ia nukuri. Ko uri nga te roro Buokara rangi ni korakora nano na ni kareke ya te mea ware ya ki itoki. E rangi ni busumaya ki nano na i ron te uea. A e tuanga ki aro na pa eriai ni pitaki. E taku Yesu na koina. Kana ko kandiki ni muan te rairoi. Hako nana ko ni kapo ampai nako. Nangania. Akanaki i kaupai. Ko atai apa te rairiki. E rangi taona ki nanon te roro Buokara ion te rawawata. Matena no kawaki. E aki tauroi ni karawa iyo pa e korakorari ki mata iakina ni kaupaina. Uringa. Ari arangi nim taina ko taia ni meu ai kapu buaka. Ai ka stepe ni meu iai. Nka ia kukure ina nora iai. Au si mue ngaroi iai. Kana kona tauroi ni kitan. Au kona pon tauroi na pe ni kaaki te akaia. Naki mga karini nanon na muare pai. Kwa kona kanyen tauroi ni waki dako. Hau ni mananga. E taku Yesu. Nkana na ko te mana na Kiribati mana masina na mapuna. Manasina matarina na mahanena. Mana Kiribati na pa meuna. Haya ki kona ndiki. Paure irei. Ane aku wota na kaipangaki. Ndi miu. Haya ki kona ndiki. Paure irei. Sipondia ini kata uroi roi. Nkana iti pitaki. Pasanga ni kona nuwaki rake. Patandi ni muinte ue ngaira mananora ni kuaua. Naki ate kewe. Ia mume te kaipangaki. Ipuki nang kia iane stauroi na ko iai. Awa ke ariki. Kapaneana. Te taini pitaki onne neaki. Pon te taini mangairi me te atua. Are pon te sakaira te mananga ni kuaua. Nkaya te pene mananga sipuni te rere na non te rereua. Hai te pene dikira ke ka kuaua te atua. Papon si ngai ae kona. Au eria ini ka iria. Pa araroi. Au aka kukure intaina kuaro na ika au gota te meu. Ma te kapai. Ntai ya ke sikiri kaki iai mandawa ni mananga. O akanya pon tai ya ke sikaki iai te atua mandara bataire. Oni katai ya ni ponu waki. No inda pa kaura. Na wanara. Masika kwa wapan taina ko. Asiponi kairira na koni karawa ni makuri ya ika abu buaka. Ai kakari ki kanganga. Sagisi na koira. Hapon na koia kai na rautu wa wametanako. Te pitaki mateoneaki. Poni karekia ni mga terita ki aga kukura i mate atua. Ari pon te kapen na o te paira sini kuaua ni wakin te mananga. Poni ai taia ni kakavena kon taina ko. Masiria in tauroi na koia in kai airahora te atua. Tirai sina maaku iai. Tirai sina kupe mani perenga ki iai. Hakia. Pa emena iroura te atua. Ari ekona ni kapuonga na i meura. Ibuki ni karawan na nakantaninga. Payangan taina kon nora ki te rikirake. Ma te rairei. E tako Paulo tari. Yaki itaku pa ia santaua. Ma si taua na te pa ia i karai. I manuo ki pai kai miu. Hoi arorai. Nako ni pai kai mau. Heri ai tawakira ke naki i mga tatandikaki. Manarurira nako ni pai kai maira. Ya papa ki te kawai. Au pon te atua e na kairiran taina ko. Hina non te mananga. Kai poni ngaia. Ai ea tai aro nu pai ni kapene. Ponna kia te raroa me pantabo ake sina maaku iai. Ni korakora ni me puakan te meu. Hoi aka mente ia na te aka ni ka korakora. Doi. Paka. Poni ka tiritiri ante kua waka kawaki. Ai pondora te atuan taina ko. Na iaro na ria ponsa ni perita iai. Nako iake a tauroi ndirimuina. Ia memena na pairomi. Ni karokoa. Toki no napa. Kam nakapai.